Jotona hambai tini seng press ni bisinti kaisa saklai meng tuima family kamte hisi Trpc ni be meng jotona seng khanaka phiaba Trpc ni bisinti sini o hawo besuk besini brok do faro hamari mani tong abrono seng srai khlaigi sini press roni bisinti media ni bisinti seng khanaya abani bagani seng tini o Trpc Tripura hawo besuk samung tangai tong te abani bisinti sini brok rok besuk hamari mai tong abrono salainani te silainani te abani bisinti teibo hamari sebna harnani lama tongmano sironani bagani tini ni sini o press ni Eka ani logio tongo sini managing director Rauzi te sini headquarter ni deputy manager Santos Debarma te yang tong sini west zone ni deputy manager Abhijit Roy sangtini joto pal khlagi sini Trpc ni bisisa katal ko kaisa ya pisajak mani aya pisajak marokno joto lukurokno khnarana bangai sirona bangai ni tini ni saklai kepila ni saklai mangkha sini Trpc ni ngi tabuk sengje latex nagai tongmani a latex ni dam 100 tongmani 100% DRC 1 kg go per kg 100 tongmana tabo 10 rupees seng bare rugui 103 khlaigai 110 khlaigai o first medicine rejaknai first medicine aboro seng samgo phnangka Neka abani loge wo seng kabang mana sini Trpc ni jara samung khainai ro borok jorani bisingo rangkhok pisa manthok yang thangke nukongo belaike birman phayo rabar no tui sini nok nukung khainai ro besapati phrungthani bebak samung khaithani go bebak samungo no phnang tonga bagai jorani bisingo rangkhok pisa no mai yang thangke belaike bial nango obo hai kok kasagai phaibani bagai ang ko sakatal mamani ulo sengjoto wan sokai ka pal khlagi sini team hai khlagi sing kok sokai ka je sini beneficiary rokno te sini joto samung khainai rokno in time mo jorani bisingo seng borno payment khainai ni bang within 7 days or 8 days ni bisingo payment khainai ni bagai bes kang ni tal ni simi o samuno phnang jaksnai o kokno besang tini saklai ni jaka te kaise saklai mangti seng mang joto ni thani go je Tripura sarkar je DA ro ka 12% tangai corporation kangke riya obhai kabang ma saklai mang seng mang san mang tonglai mani abono tungtini srai lagi nai ka tangai sengrei ma yang kangke Trpc na kaisa corporation te state government baksa phanya government by baksa corporation khan umaya aboni bangine kisa jora rogo corporation ni Saka o besuk rangri khoktong abono naigi boro waisa isu beskang ulo mahimu abani bangai thangnai corona 2 bosorni bialo bahaina belaike wana masingsa beskang ni khati mungrong naruk lagi khati mung bisingo tei suba mungni bisingo wana mungni bisingo tongmani bisingo na o diero rojakria tei tamasrai rangri rok bahaina kaham khlagi corona virus sing thangmani pore bisa bial nglai mani bangaina corporation o bial no wana horei beskani salo asom sa bial nang thungpike bahai kebe bobati kebe corporation isini andar tanai beneficiary na hamari manai bobati ke seng samno kaham ke krak ke talang manai abrono wana horei khatima bangaina dieno rojak yakho nge tabo ke seng nai lekha seng o dieno dakti ne dhogui beskani salo rojak sinai neka abani bagai corporation abono saklai jeta sini rajya sarkar ni norms tongmano follow khaigi sengbo beskango himnai nge te kaise seng saklai phika sini belai khene tabo rabar khainai khatang mani bangrek seng nupjaka poila seng khna ka rabar khaigei nogar bongar hamya teibar hangyang nai tangkhok laika bel pode pornukha khiaba abani bisinga khone belai ke challenging khaigei Trpc jekhon bagan khaigei kabang ma sini samung khainai beneficiary rok ba je Trpc ni ba dedicate khainai rok work sacrifice ma khaimi da belai kutung jora bathang ha or abarno tui phanai thani go tei kabang ma kebing mu phaila ha haifano o kebing murama bebak norui seng teruk phaimani ulo nupsa khaje or abar ni bisinti sini rangkhok paisa kusukoi aklika jaknai kongthai bara rongni da obasi puila ob hai nupsa kha te oronu nupsa khaje sengkho khaba sagai khetok khama khaigi boso kaisani khuraki sawani blai ketubu kya rabar khaimani pore sini brok do phango nupsa khaje bosor khuraki sanai samaya seng bia lungai tongnai nukhurok sirana घरी भारी बसा दफ्तर इंजीनियर कैसा परंगनो परमानेंट कैसा परंगनी रांगरी नि इकोनॉमिक्स कंडीशन काई रेखा नेका अबनि बिसिंतै हमारी कबां मामाको का विशेष लागि सिनि कुंखाइ बारारख नराबार नि बिसिंतै हमारी माको पनि बा रेवोल्यूशन बा कताल लागि नुक्सक पनि संगमान था
Abni bagainya taklai bisigo teibu rabar kaina ni bangai saitok laimani te khatang laimani nubjaka. Neka abni bagainya seng wan sokha je taklai seng je nangmani zorago nangmani jagago seng center of gotesa phioknai jeta seng rabar kaire do haifana production khairake boni marketing ব্যবস্থা bo loge loge na tongnani nangna. Eka abarama seng kaham kerom sukmaya khosakango taboni simitei be kaham kerom nani bangai seng tam khainai o seng je rubber production khaire be mani borok rubber phaljanai jaga kring khanke oro klai khusra bazaro thangai phalnani khusra market o thangai borok podre po family bung mamani abo hairoke belai khene seng digi lagai sini o hamari ni lamago kebeng muro waisa waisa sini beneficiary ungjak bai. Abarama srai klai beneficiary rok subida manani hisabi je jagao sini beneficiary rok bang rubber kajak tongo a jagao tei beseng center bare rowani borni jeto latex ba sheet no ronani bagai jora kaham manani tei borni neijjo mullo borni je man thai tok mani no runani aro mungsafane tahonai kosom samung tangjagya tei klai boroni man thai jeton neijjo mullo boroni mawani odhikar jetong mani are no mar wani bangai beseng tabo sakkar mani loge center beseng joto jagao tabo nangmatui seng snam jaknai tabo seng sigeje sini te kaisa thaisingo kor thangkha Trpc seng rubber simi kai o haya rubber ni bisinti sini brok no hamari ro haya Trpc or rubber kai mani sini borok rok to phano rangri ni Saka o karomani loge tei besamung ro kabang mano khaiyo ta bamboo bottle ni rok nuknai ni rok phunuknai bamboo bottle lo khlai tongo gatai tam hasnai nok si rok je belai omo kaisa wana ma singsa corona ni zorago besok sini borok bia lengkha besok man khogyang kha samung nu bia lengnai kha a zorago Trpc ni ingei para kami ka sagai samung maya rang bisa bia leng tonga zorago Trpc ni ingei noksi morok khe paijakha a noksi morok khe paige seng tapasai sini borok rokno hamari rekha jeta apro samung semaya tongmai mani neka a noksi rok paige tam khai khanke sini borok tangi sanai rokno boroni rangri ni ব্যবস্থা ma khairumani si abo haiklagi Trpc ri khandagi ni samung tangi tong neka Trpc bus kago sengteibo TRLM ba jaika borok bai beseng kethagai teibo kebang ma samung juda samung rok seng khaijak phinai aro ni bisingtei sini ohani rang pisa ni hamari ni yaklik ni kusukni lamago sobuinai abani logeba sengteibo nukhaje sengjotono saimano kaisa desh ba kaisa jati development nge jepro boni industry and manufacturing tongnai eke seng nogo kaisa desh ba country unnoti nge manufacturer jofro development eke sini tipraha ke seng nogo manufacturing ke sikri seng phatani manai mang na haru eke sini oro seng belai ke sake muni ko thaukai seng oro ni phalo tewaisa bono no phatara langai kabang ke mapai kaisa kok tongo dut phalai doisa gumai inga tabo seng o rubber no bahaine o rubber ni bisinti busak mani podre pot khlai seng phal hobo kintu o rubber ni budi bisnam jak mani no seng tewaisa morok ke mapai fi tani bagai senior industry te manufacturing krini bagai abadi bagai ne jefro orthonoitik katha mapro no development ge jefro manufacture gobang tongoi manu abadi bagai ne seng one shop senior corporation sikon tefane seng one shop ka abani bisinti manufacturing no te katal khaide na ni bagai aro sini MD te sini pura team seng one shop lai khaje North Eastern Council ni subasu bai khlai plywood seng phatani beseng morok ke pailai sini oro ni rubber pura ra khang ke ta phai haina magrang se paigu othoso o manai bai sram jang no seng morok market te oise ma pai phigu abani bagai ne seng tabo o manufacturing rono teibo bhare rogoi sini manai man thogroknani sini oro ni manai no no teibo samgo phunangnani te obo hairok snam khangke jara sini sikla jobok tongnai ro boro jara bekar tongnai ro kaisa industries khna khangke kaisa manufacturers khna khangke oro bushak samang kabang manai man aro sini juboni kormo সংস্থা bang rangri ni bial bo hamu te sini manai bo haina magnang thayenge useful khaijago o samung kotor marang no beseng wan sobui sengnai jagli tongka enga tabo seng nukha thangnai go last 2 years seng nukha CMRM ni rubber mission ni bisingtei 1902.54 hectare seng tama khaika rubber kai rokha aro seng nukha je sini borok rok busuk bukhatung khajaklagi a rubber kaikha
आरो ते कैसे इंटरेस्टेड बेटार के हाइसी संजो तो शिया फानंगै मानो तानि खांके TRPC तमा सामखाय दं आंबो कतल सकांसिया ताबो गरो पजामानि यांसिमु TRPC फुल ननो बलम हकनानि सिमी काइनानि सिमी 6 बছর जरातै नाइकल मानि बेबा खरचा रबागै राइसाना परसिन ननो याकारिरो आसक जरातैके सुबासुरो एका अबनि बागैनो जों ताक्लाय नुखा सिनि टारगेट दंमानि जों 2200 हाय काइनानि टारगेट खालायनाय बानि सेमागो आसक 1900 सेमा गताक्लाय 2200 सो खायनाय हनै वानसलाय मानि तिनिनि सालो जों नायका 4 जुन 4000 एबा एप्लिकेन्ट नोंखा आसक गोबां बर' ताबुक राबार काइनानि मुसुक जाखा तानि खांका रांलिनि बेलायके खामारि याखनि बानि आबनि बागै जों अगस्त कानि 23 24 इज ए सेसन नो यार्स जों आगे निसलाय टारगेट निसलाय तेबो गोबां कुफा मा गायनाय खाना नै जों मा वानसलाय का तेबो गायनाय आबनि बागै जतनो खातों खाजाख्लायगि जारा राबार इंटरेस्टेड दंनाय जे गायनाय द बरक न जों सुबा सुखायनानि बागैनो अ सामरक नाजान नगा ताबोते कैसे जोंतेबो खाना थथम देखानाय ताम होनाय खाथथम देखानाय जारा फिक्स दंनाय जारा कन्ट्राक्ट बेसिक दंनाय गदर मा रमै TRPC सामखायनाय रकनि बरकनि राखो पैसा बक्सिंग जागमानि संखे होनाय बक्सिंग जागमानि रक रैखो नगा आबरनो बेसों बसकानि सालो बक्सिंग गै अरो जे TRPC सामतांनाय दंनबो गाहाम फ्लाइगै जे अर सार्भिस खायनाय नबो गाहाम फ्लाइगै बरनि नै जमा थायनो मा रगै अरनि बिसिंतै सामु गाहाम तां रगै सिनि हानि हामारि तो बुलायनाय बागै वानसो बेचका आरनि लगे लगे व संतै बनु खाजे TRPC काय 8टा ताबक डिस्ट्रिक्ट दङ अंका आरो सिनि TRPC नि जोन नके साइटा आगे ने कसाम डिस्ट्रिक्ट नि वाइस जे खायजकमानि आगे कसम साइटा डिस्ट्रिक्ट मने नॉर्थ साउथ ढलाय वेस्ट लाई इनके आबनो संताबो बस कांगो तेबो तानि हमले सिनि प्रोडक्शन तो बारै दङो सेंटर बारै दङो पब्लिक डिमांड बारैगो बेनिफिशियरी बारैगो प्रोडक्शन बारैगो इनका बनो बारे मानि हिसाबै सिरि तेबो नाइकलवानि बनो केयार खायनेनिबो तेबो सिरि ड्यूटी बारै आपनि बागै जों बस कानि सालो 8 जून 8 डिस्ट्रिक्ट 8 जून खायगै जों तेबो ओ सेंटर नो नाइकलवानि गाहाम खायनेनि बागै जों आबनो फ्लाइजारना इनके 8 जून खायने हांगा 8टा ता 4टा तो माने 8टा जून खायखां थांगे आरो बरक रब गोबां मा नांनाय आबो हायख्लायगै सिनि सामुं हुमुं खायानिबो आरो निबो एमप्लॉयमेंट जनरेशननिबो आरो हायफिनाय आबनि बागैनो जतनो साख्लाय मुं साख्लाय गेजे राबारनि बिसिंति सिं जे हमारि मानै तो मानि बसकानि सालो संतेबो हमारि नालायनो ते राबारनि बिसिंति सिनि बरक रक्ताबो हिसा कुसुम याखलि को कायतो मानि आबनो संतेबो गाहाम फ्लाइ खायनाय इंडियानि सिनारियो जों नायखांखे नुगु गोबां मा राज्य गोबां मा मानै खुनैगो सुगुइ बासा किन्तु जों जतनिस्लाय सुगुइ बासा मानि नुमजां मानि खांखे राबारस दा बेनि बागैनि इकोनॉमिक डेवलपमेन्ट नि बागै इकोनॉमिक न जों स्ट्रिप्रानि निजेनि दा हुनाय सेल्फ रिलायंस खायनानि खांखांखे जों गाबनो सामुंगो स्कुल मा खायनाय जेटा सिनि थानिगो फेस्टिवल दंमानि आबनि बागैनो जों नुखा राबार नखा और जागावो अन त्रिपुरानि जियोग्राफिकल जे तापसिनै सिनारियो रो बा मनसन न बेलाय खा राबार हानो आबनो जों जरानि बिसिंगो कायगै हामारि नालायनानि बागै ताबकते बो साखार जाफिनाय आबनि बागैनो दिनैनि साख्लाय मोन अबनि बागै बा साख्लायगे जे TRPC नि बिसिंतै सिनि नुखु हामारि मानै दंनाय रो गोबां मा ताबो बसियाखो अथस नागै तंगै बाक्सा पगै थांगो आबरंनो तेवैसा गाहाम फ्लाइगै जों सिनि रांरि बा सिनि हामारि याखलिगो कासा थानिगो TRPC नि बिसिंतै जों बुसुक नागै मा आबनो तेबो खाथों खाजाके खायनायनानि नालायनानि बागैनि दिनैनि साख्लायनि हामबाय जादों दा कैसे कक्सना मुसुका जेवन वाटिनि सिजन जे नम्बर फाइ रबर भानो बायो क्षतिग्रस्त मुगा आब्रो के जे हांबाय माने आब्रो रिप्लांटेशन खायनानि कोनो याफोरि सिनोरा बेबाग व्यवस्था दङ जदि के बमते के बाइ थांखां खांखे बरक एप्लिकेन्ट मा खायनाय जेसिनि नबार बंबार बाइ थांखा आसा आसा सोनो रिप्लांटिंग नि बागै सभा सुररि कॉर्पोरेशन आपिल खायदि मानो रजा गुतुं ते Namaskar. First of all, we would like to thank our state government to appoint Madam Patal Jamatia as our corporation chairman. We are very pleased and happy with Madam association with us, and she is very visionary and very dynamic leader. हमको अच्छा तरह से गाइड कर रहा है और मैडम का जो मार्गदर्शन में हम लोग बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी जैसा मैडम ने अभी
आपका सामने प्रस्तुत किया है। ये सभी चीज़ों को नया नया इनिशिएटिव्स हम लोग लेके कॉर्पोरेशन में एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, सो दैट हमारा जो बेनिफिशियरीज अभी रबर प्लांटेशन के थ्रू हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, वो सभी लोगों को बहुत गुना हम लोग बेनिफिट देने के लिए ये प्रयास कर रहा है। इस प्रोसेस में जैसा मैडम ने बता रहा था, हम लोग रबर प्लांटेशन, एडिशनल रबर प्लांटेशन टेकअप कर रहा है। एक रबर प्लाईवुड फैक्ट्री यहाँ पे लेके आके जो भी हमारा रबर प्लांटेशन मेच्योर वाला खड़ा हुआ है फील्ड में, उसको बेच के कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए व्यवस्था कर रहा है। और वो सिर्फ पेड़ बेचने के बाद वो जगह जो खाली होगा उसमें रीप्लांटेशन करवा के फिर उसको रबर सेक्टर हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रबर सेक्टर को हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रयास ये कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे स्कीम्स, हम लोग ट्राइबल वेलफेयर के डिपार्टमेंट का स्कीम्स है, PMVDV का स्कीम है, MFMSP स्कीम है, जैसा मैडम ने बोला था नक्शा का जो हम लोग बनाया था, और बैम्बू बट वगैरह जो किया था, इस तरह का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स भी हम लोग इम्प्लीमेंट करके, और हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है रबर प्लांटेशन के ऊपर हमारे पास साथ जुड़ा हुआ है, उनको एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ भी हम लोग ये देने के लिए सहयोग दे रहा है। एंड इसके लिए हमारा जितना भी अभी फील्ड लेवल में स्टाफ है, स्टाफ को भी हम लोग अच्छा तरह से मोबिलाइज करके, मोटिवेट करके, अभी जो DA का हमारा पेंडिंग था बिकॉज ऑफ सर्टन फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी धीरे धीरे हम लोग वो फाइनेंशियल क्राइसिस को मिटिगेट करते हुए उनको भी DA वगैरह देने के लिए मैडम ने ऑलरेडी प्रस्तुत किया है। वो DA वगैरह दे देंगे। एट द सेम टाइम उनको मोटिवेट करके उनसे भी ज़्यादा काम अच्छा तरह से करवा के हमारा जो कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम विद अस, सो दैट हमारा जो भी एक्टिविटीज अभी TRPC की तरफ से हम लोग कर रहा है वो शेयर करने के लिए हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। पब्लिक को शेयर के साथ हमारा जो अचीवमेंट्स और हमारा जो इनिशिएटिव जो करने वाला है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू। हम भाई